Da ste bili dobro se novi klip. Ovdje ću vam pokazati kako da instalirate Aptoid. Kao prvo odete na Google. Kucate Aptoide i idete potraži. Idete install Aptoid Android apps. Install now. Instalirate ga. Idete next i na kraju možete da ga ažurirate ili da ga ne ažurirate jer nema red. Tako da, to je bilo to što se tiče klipa. Nadam se da ste uživali. Pozdrav!